أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي اشرح لي صدري ويسر الأمر وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Kwezi watukufu wa Islamu wa Komoro, kwezi wandu zangu wa mbajini, kwezi wakaribu nami wa mbajini ya jua lohutwa, kwezi mji mtukufu nazaliwa na lelesheha dembeni mabeja, kwezi mji mtukufu na lola kaodi honlalao emakati nizambao yanu sujini ngome. Rehema na amani nazi mwendeleni. Watukufu wa Komori hanyonti pia haina mahalani kaondo mjihunrao. Garengao eshwabahashinu huliho dumaha wa 2025 baikwa, walakin yoti nde dati ya homaha wa kisilamu wa kihatu shangila dhimu hasuonti pia rijitanaba rijue ya ukaya vanunga vya la mazoea ikao rijuhari ya parisa hili ya ukaya hasu antipia kabati mru kufanya mbakaratasi hususan dainu ya mbao extrait de naissance riko udunga ya madati ya sharabu hamade namna mafundi watu wengi kao hanza warambie sha toujours si udunga ya madati ya hemtawalifu yonde maana ikao ikari waswili haruma mwisuzoni mwa homa garendora njie harumama hawa nyumeni lazima hu ribushiriane mguya jaili yerike namuo mriyari nike eakli mriyari tole ye mabaya mriyari lekeze zenia ike ezaviranai haruma e mwaha wavira wa 2024 zike msomo wa 2025 ridunge hataratibu njema abonge garibushirianao mwaha wa khair wa 2025. Kwezi watukufu tijabanu oskuwale weinu nimbelieni nukta mbili muhimu. Nukta ya handani dohujari fikiri umaha wa 2024 heli kao duwarivirilia si wandu ikao ngarifanyao siyasa. Haukaya izodo muhimu. Umuhimu duka rijue ye bila ya riviria harumoma hawa 2024 si wandu ikao ngarifanya o siyasa hususan da wanu wanadamu ikao wajikubaliwu ya uka woma opposition
uka miuzamba kado zinji nsina ujua uhalifu ze fikra za mru ikamru hajikubalia ya ukaya ge opposition yonde fikira yahe lazima hu ni istehi. Walakini mimi yote nde namna naelewa harumai makati ralana yo huja ranzi 2018 hususan ranzi 2019 wafanyishiha voti za nrabo za uraisi ntsukubali ya ukaya vanu ngavo siasa Komori shanga mkubali ya ukaya ngavo diktaturi Komori yabo hetaratibu hiyo mimi mndu uko uparwa resistant aningamstahamili burahanto na shawiri la ufanya la hoa ni boha yensi yangu sha walakin holihonga bwana nyasi ikao ngwambao ya ukaya kwa ti harumaye yezi ya Asumani Azali sha ngwa kinyume na ile yezi ya Asumani Azali ngwa jiparao ma opposant lazima huri wanike yesheusha hao lazima hu riwabulie zila nafasi za hao wajieleze heila namna ikao doya onao duwao nao masula walakin kaiturizia watu si maraia rikekari wafanyilia kritiki ho haruma umaha wavira kwezi watukufu wa Komori gasina wanadamu wararu ekardo tsaharejei haruma umaha wa 2024 au ka iladhimu rireje umaha wa 2024 ranzi rangalia umaha wa 2024 na jana rakaunji ya haruma umaha wa 2025 uhusuye siasa yondungo muhimu ya ladhimu ya Mkomori ya lamlo ya yankili ya eleziwa ya rambuwe kwezi watukufu ikarendo tsahari tanabali haruma nyinyi danyu nyinyi majikubali ukanyima opposition na mrambiye hauna mjambi hauna mjeleze haruma ziyankili zanyu haruma wanadamu wararuwanu ikao mkahamba ya ukanganyi wadzima nao manandanyi shatsinda sinusu Hamidu Karihila Ibrahim Ali Mzimba Fahami Said Ibrahim wanadamu wanu wararu watukufu mkahuheya haruma zerezo sosio zinu haina wakati mweripasue mashishio ya ukaya wanadamu wanu wanungoma opposition wanungwa kinyume na yezi ya Azali naam rikahuishia shakarja kahuelewa siwasaya karja paroelewa haula mwendo ikao ngari ujuwao no wanadamu wanu haula mwendo ikao ukahwendwa no wanadamu wanu haula mwendo ikao uja umwisizoni wa 2024 umbenu shiani nyonti pia nyinyi majikubali ya ukaya nyima opposition zabarindi ngarjo ujeleza siwasaya au kaya rimwambiani au kaya ekari jabanu ngarungu wa siasa yabo si huamba siasa sikari la pizamunu si huamba siasa Hamidu Karihila humbikao ngamumji wao ya ukaya harumishia harumenti yeme ngoni mwandu wapanga ya SRC ya Azali Asumani izo kabasi mzima haruma nyonti pia watukufu ujuja harumale bangwelinu yambeye kinyume Fahami Said Ibrahim womengoni mwandu ikao warumu wizara wa habari za bonze dainura bao diplomasi kabasi mrujoka ujabanu ya jarambia kinyume wakala mrikao hakahuwakili tena yemaraia harumale jumbela wakala Imwananyasi Ibrahim Ali Mzimba de namna hiyo huyo womrikao hakawaziri wa heze habari za bonze dainura bao diplomasi hardi tena harumu ya shahirisha wakala hakahuri wakili simaranya wambajini ya jua lo hutwa haruma le jumba la mawakala siba hii ikarejei bingoni mwananyasi wa Ibrahim Ali Mzimba haka conseiller juridique à la présidence maha ya dingoni yao ka mndungu fanyo siasa gasina wanadamu wararutsa wanuikao zinude zichwa za henti za he opposition ekari wasuli daraja ya uka opposition na mrenge makalma ya hangu watukufu ndondondo haina mdujoka ujaya yambe heli na hamba shayatambe heki nyume izo yeye yaelewa
wanadamu wanu wararu zinuzitwa ikao mengoni mwezitwa za ki opposition ya problemu ngiyo banu yabona rejei haruma ya diplomasi na mneleze na mnaje zentizabonze wajua Ibrahim Alimzimba wajua Fahami Said Ibrahim wajua Karihila wawaona wawenda washangiria voti zanrabo wajua ukazinunrabo za Ibrahim Ali za azali namna je bonze wajuka uka kwa kubali ya ukaya kweli ngabo raisi haruma yensi ya Komori yonde mana si wasaya raka ujabani jerimwambia ka umwaha wa 2024 aribitizao na hii yatongesa ratuwa swili mbaba hanu yehwambwa Ibrahim Alimzimba yehwambwa Karihila yehwambwa Fahami Said Ibrahim izo ndeze kweli hako wenji wakawanja mabangani watataya watawaharume politiki warudi waje wajibenua mbangwanji yao harume politiki wenji wakawa baki harume wasaya wakawa baki harume politiki kwa japaro rwalia mbandongo uitoka yonsi ekati uhadazi yabo mwana mkomori usikwale wenu lazima huri jeri mfanyilie ye bila yaho wanadamu wanu wararu au kanga mwanao ngamwana wanadamu wanu wararu waondo wajitolea lewo wenda waumbisizie azali haringo wenda oma wakala na yabongo jua ifasiri ya wakala yezinsikitishao doka waili wanu maavuka wandu wasoma hari mbahindu ya mbao droit shao kwa tita yari droit irumilwa idalili mwone namna ya Sambi na Fahami Said Ibrahim namna je Sambi kama ndo angalia ze video za Sambi kama ende mzita hanga mzangaliao Sambi haba hindi hamba suwa mrungu kubali kange harumwa droit yabaki harumwa droit suwa mrungu kubali kakati harumwa droit ya riwareye droit ani suwa mrungu kubali ukaya ngwanzo yenti yahe iruma ha sharia yabonge lazima haina ndongo mrejo kwa uzifanya zidunge sharia tundi fasiri yao suwa mrungu kubali ukaya yenti yahe ngwanzo iruma ha dictature halafu haina ndongo zijoka udunga nzia zitoza sharia mndugu jwenda ya zishangirie izonde za hunda Ibrahim Alimzimba izonde za hunda Fahami Said Ibrahim izonde za hunda Hamidu Karihia wanadamu wanu kwa tuta hayentia hatu irumilwa sharia ngwa tayari wadori waraye sharia no ile za hauzikiri izonde za lazimu risomeso wana hatu izonde za lazimu risomeso wanana sho hatu izonde za lazimu risomeso wajuhu wa hatu waelewe wanadamu wanu uko wanadamu wanu ngwa tayari haina wakati itoka yonzi wariware haina rongo zijogusu sharia nweza haozikiri kwa tuta ha sharia haruma yenti izoti kweli ewenge heze taratibu hizo ikamuhimu rijari wanese umwaha wa 2024 heli waribiria no wanadamu wanu izo warifanya ne namna waritabusa ne heli mwanao 2025 heli wa wanadamu wanu tena warudi watianka bambonzi ya ukaya mpakani wasankade ye mwana mkomori warende ye mwana mkomori mbahindu itona mana emana wondo wajoshinda wafanya uhadazi wondo wajoshinda wambeze ndrabo yezisikitishao dokaya wokwa na haya hauka wandu hamandanyi yeme raisi wa vira yabo yonti pia mwarumandanyi nyao hata azali uo mwarumandanyi nyaye kado nraru huenda 4 za kamili halafu ijambo ya ukaya Ibrahim Alimzimba kuti na mwana harumaye nguongwe wa humruma endea shindane na Fatihu na wejana ukaushindana na mbabahe Fahami kuti na mwana harumaye tsanraya ya humruma endea shindane na Fatihu na wejana ndo ukaushindana ndawe na mbabahe Hamidu Karihila kuti na mwana ya Mahame ya humruma endea shindane na Fatihu na wejana ndo ukaushindana na mbabahe aibu hizo waparhane wana hariwa soma
walona diplomu wafikiriu ya ukaya hari maudu wajuka uladhimu waketoa maya ya hensi wende wadobali ya maplankarte wedungo wanadamu wanu dingoni ya huwabeili la ya ukaya harimba ndo haruma voti za eleksio ba wanu ndo wajuka uju sayensi. Subhanallah. Maskini bwana, maskini wakati maula tamole koli purien mana wo wakati wa bure mkaula ta wakati wa bure ichojoka ubaki ichojoka uladhimu ikembaki mrenge mnamba ya mrejei wa mazambani mwende mlimi bala ala mbese mchojonda mnamhogo na wana tomati na mvanrovi mdohula rahana zemvuza bure mazira kamtuona haya ya ukayale ufatihu de uloho bangweni nyido mwaladhimu mwende mwamshangi mwende mwashindanenda nyinyaye shamzimba ola yakahobangweni na fahamina na Hamidu Karhila wakaupanga azali hata wamwasulishe yabo hata rjeri hundwa nazinu wowote na warudi ule wawende wadoshinda na dona fatihu harumwe Assemblée Nationale izo kazitumwa nisani haya bo wana wamba jini izo kazitumwa nisani haya bo wana wa Mahame izo kazitumwa nisani haya bo wana wa Itsandraya. Aibu hiyo hamba aibu ebenge watukufu yonde kisiasa ikaramba ngarambao siasa bomamba nyima opposition rimwambieni ya ukaya wanadamu wanutima opposition zinu tikweli haukaya iyo dalili ya uonisa ya ukaya bolewo ema waziri wa heze habari zabo nze wailiwa nuna wavumbua ya bolewo ngaunisao ye dunia ya ukaya kweli ngabo politiki harumayenti ngaunisao ka kweli ngabo politiki harumayenti yabo deja wo waisawaritinia ye nyama ya hatu sumu karna ujua huila yonde mana kuondu hamenda wanu karna ujua uzia rike karimambiani rike kamurimelezani ya kipolitiki namna yastahiki wanu hamenda wanu wabalie politiki yansi ebenge kwezi watukufu madainu inuika muhimu iliribenulio wananyasi mengoni mwa wanadamu ikao si wasaya ngari sikiti hao ngoishio wana rakana tuamaya raka ufikiri ya kuwa wana wala ngona akli ya ukaya maudu do watuka ujuse mabavu ya hatu do watuka ujuse miji ya hatu do watuka ujuse yensi ya hatu basi garidori hunruo wana wao ngwanzi hao ngo harumaze rezo sosio ngo wojua wahutoa mifano ya ukaya mzimba wainde jau fahami wainde jau Hamidu Karhila wainde jau la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah. Maskini bwana maskini enginga mrambu wao izo mambao maskini enginga mwele wao izo manzi hao vanu ekamamba assemblée de linuramba ujumba la mawakala mananga watu wanuramba ukaya hari wanadamu wanu ngojo kahanda ndo wafanye proposition de loi izo des raisons mazao haruma zero rezo sociaux halafisika ujani waeleze wadorambu wa yefasiri ya jumba la mawakala ne maana ya proposition de loi ya ukaya ekangaramba jumba la mawakala ya ho ilo jumba lendesi wa uhasharia ya ho baba hanu walo demokrasi ya ho baba hanu ikao zila voti zoka urelwa shawanru haina parti ya siasa ilo haruma yensi omwe ngofanyao ngondao zembio haruma sembwana hizo wakanema representa haruma de jumba hilo wajebwe de warumilo ambaye ndio ambao demokrasi ya eke proposition de loi yo yende shayonge lazimu yende ankilwema wakala waivoti yabo ngejuka ulazimu bake wandu wajuka kinyume no wandu ikao wajuka puru nyenyi ngamjua ukale jumba la mawakala ilole tukana range nzima wanu mwambao kama opposition narito suppose ukakweli wanu ma opposition bo wana hangu masoma bo wana shewangu masoma narisuppose ukakweli mzimba uo opposa narisuppose ukafahami uo opposa narisuppose ukahamidu Karhila uo opposa narisuppose wahundu wa wararu wende harumu ya Assemblée geneleze bo mwana hangu wasoma ulona doktora ulona maîtrise ulona lisansi enamna madepite mararu wajuka honda washindane na madepite mengo miraru neleze yankile yaho heli wewe waele demokrasi ne sharia yabo
haina mwanadamu mwenza ankili gutona directement kao ema depute yao wanadamu na wavumbo wao wandu wendao wafutahe faida zao chati faida zanti parce que kabati proposition de loi wajuka wi propose yabo ijo paro kubali wa ivotiwa illa hasharti baada kangi en faveur ya Azali imana ema depute wa Azali go walo wo wenji yabo yunufu wajo proposition de loi ijoka à l'encontre ya heze fikira za Azali iyo gejo rejetewa ebonge wana hangu wanashe wangu mwasoma mabani hangu mwasoma rahanami kam tafadhali wando ni Mwenyezi Mungu makaradhi ratawa harumaze ndongo za nrabwe zinu za uhadazi ba inu de mana yenticho wasuli mbaba hanu dabori cho tsaharambila neze kweli ebonge si wandurilo haruma resistance rikaujari dévoiler au mwaka wa 2024 heli waribiria ya ukaya uribiria nai au karifanyili wa uhadazi mwinji rihadalo haku no wanadamu wanu wajawari zini samna ingwaride sinusu ramba ya ukaya ngasi haruma resistance rikahuzirambua shakar jabate mihono rikajuba hufanya mitwala yonde mana imakati ya mwisho yanu mtori wana haruma zero sosionadi dokaya habasarika usambina wa ufanya ya politiki ya ukaya siwa sayari elewa mwambia nikado zinji ya ukaya tielewa ya ukaya ye raia mkomori ye mhu rahana ze parti za siasa mimi tielewa ya ukaya ye raia mkomori ye mhu rahana ye lidwari politiki mimi tielewa ya ukaya ye raia mkomori ye mhu rahana ye sharia mshinzi shahenti yonde mana na tiambonzi na dunga fundi Said Abdillahi hodingoni nimsaidie fikra nimsaidie mvu nimsaidie mali haina mnamna itoka yonti njo ushinda no hili risensibilize ye peuple ritidiwaze ya ukaya Palestini waona 70 juma utowana ritidiwaze ukasiri ngasina mahamengo mina besebana na mirandaru ranzia asadi na mbabahe hatarjeru wasuli leo no Mwenyezi Mungu yakanza ya wakause hawakausa ibonge sisi karjati ndatwa maya sisi karjati ndatwa maya riwono ya ukaya ewandu waladhimu riwasensibilize nde peuple hauka waondo wenye ushinzi yonde mana ratia zenka bombonzi raona ya ukaya ngeladhimu rinjie ho mijini nana haina mbaba hanu waju pari hana wandu ikawe yembwana yinu ngwa yanzao waripara garjohenda ebenge watukufu yenu kutwa ya vili ya hangu ndiyo dokujani mambieni ya ukaya insha Allah hamande namna zafanyishiha Marseille ya he homage waruwaka huirande emana hatu fanu nana lekafa ziro la jihiri uharumezi siwa za hatu zozine hususan deshe siwa sha maore geladhimu rende raombe duwa mbabahanu wazima riombeze wafua hatu mbabahanu wazima rifikiri mbabahanu wazima enamnaje rijoushinda rende mwendo mzima hata rishinde risaidie mbabi bai kwa mfano wa atom harumaiza jihiria o wananyasi wahezi siwa walio ngazija nzuwani mwali nana maore heze taratibu hizo o wananyasi fundi watu mze Saidi ikao yeuka haruma le jiji la Bon yeu participe haruma zembana za hatu zinu haono afval yaukaya ya pareo wa Komori ili wende haruma wo mji wa Boni wende warande fanu homage tibahi holihonde le kafa la jihirilinu riprofite tena buhari yabo ritanganyi heri wombe dua rifanya mipango ya nyomeni hamande namna ikao rizamba ya ukaya rikazane sharitizie ya ukaya rijila mwezi akili za hatu ritambeo wakati ubiri mwinji halafu ye 2025 riandi senro riwombe Mwenyezi Mungu riandi senro ebenge heze taratibu hizo le 12 janvier 2025 ya boyonde mfumbili jeijao wananyasi waloboni warihabili waripara ya ukaya joka uladhimu rende rasharikiane wazima nao sisi boraona zepibu rizirenge rizihankulia Mwenyezi Mungu ajailia fundi watu Said Abdillahi hahankulia ye fikra harinika ye fikra si wanahe
sisi wanashewahe, sisi mabani hahe, sisi mazuki wahe, sisi wandu ikawa si utoho mwambia wasu ya harishilia, harambia ya ukaya ijo kanjema, ekari tazen kabambonzi, ridunga na hawinji, rende haruma wo mji wa Boni. Nge rikau jabanu, rijeri mpareni, rimwambia ni ya ukaya, hamande na mnamazishia, mananyasi barufu, ye video ikawa naifanya, mnyezi nguna mjaze heri, ukaya mengoni mwezinu, zinundi zori dungo hambio wanru, ya ukaya banu mru hamanda mi, na mru hamafundise da bilahi, sisi kartuta hau waziri, kartuta hau depite, ngari wanilia uyensi, ngari hau zefaida za henti, si uzamba kado zinji, waneda mkwa tuta hawarelewe, mnyezi mkwa jailia, mananyasi faruku, barufu samahani, haelewa ye prinsipu, ukaya mfano da unu, bowa Komori, bowa nyasi mlo haruma zo rezo sosio, mundunga we yabo, tijo miani, manyise ye video yinu. Haruma ye grupu ya fundise da bilahi. Nyi huona, kaya ye mrudunga huitende ya hosonindo. Ye huambwa abana. Ye huambwa abana, mananyasi wa shinzuani. Ngamjuhamba ya ukaya kamtujua abana. Bahibo apeli de pari, ngamjua abana. Ngamjua uzembio za abana. Ngamjua za jitihadi za abana. Ya ukawala mdu yandisa mbwana. Rahaze ze problemu za Komori zinu ze jandisa. Rahaze problemu za Komori zinu ze jandisa. Ngamumjua abana. Uonde yatende ya ze fikra zinu. Uonde ukutowa ze duskuru haina mbabahanu riji hundrao. Na nyenyi ngamjua abana. Wala de vice-president. Wahe gouvernement ya Mustafa. Ya bo ça veut dire ya ukaya abana wala front démocratique. Shake tumzia ya keka kaharuma fikra ya hemeranya. Mimi ni mwambia woni ni mrongoza woni bana. Mimi parti ya hangu yo hambwa shuma. Bai kwa ye makati ya mwiso yanu. Ntudo participe shanja paro roha. Toujours ze fikra za hep shuma, za hep parti shuma ziniba kingizovanu. Izo ndizo niko urumia. Izo ndizo niko urumia haruma yemna kungumanyo wa hatuwai wa hemaranya rambao shababi mkombozi. Mi urumia ze fikra za shuma. Mi utsanga haruma grupu hiyo ze fikra za shuma. Ze taratibu na kauziona za kaufanyi wa haruma shuma. Nanda inu mengoni mwezenongo za he porto a porto. Ibenge. Tijikubali titsua ye joho ya shuma. Tivaya ye joho ya ranya. Ewi, haukange ladhimu nike nanti, ngeni jue nikane parti. Nge ladhimu nike nanti, ngeni jue nike lidweri politiki. Izo ndi helisi siraelewa. Yabonga mwanashe wangu, shimeji wangu, alimsamilio, ulafani wa sambi. Yabo haina mrufani wa sambi, yabo uo mru wajua, uondo ukweli. Nonga siwa zima desina ye. Harume grupu ya hatu hiyo. Ya mjo mwazizani wanga. Ngaho mananyasi ukuhamba zirari. Washimaore. Ikawa mfikire kan ya fikira ya hangu kaitimbi. Haparotia parohanza mbese ya tiye kandidaturi. Haruma uraisi wa daula haruma ye Komori. Yabo. Haina mwanadamu mwenza uwezo. Ikawa kweli mwanzo ya wanembwana. Iladhimu ya elewe ya ukaya ye plasi yahe. Ngiyo haruma ya grupu yinu. Mana sisi ngariwania ushande mara ya waenzi. Ngariwanilia waenzi. Kartuanilia parti politique. Kartuania malidweri politique. Kartuanilia ziriza hezi. Shangari ufanya utaratibu rilamwe ya population. Izo rifanyao. Maneka rishindi rilamwe ya population. Nabondo wakati rishinda riranverse azali. Riditse na rihunde na taratibu riwone. Ekagari jo ushinda. Ekagari jo ushinda. Rifanyiliane uaminifu. Hazikao. Wanhaina wanu wado unjilia mnariali. Yapoti mpaka wabalie wajewani ika usufa. Sho walo boni wadodo wafanya mna ika wahao. Walo rensi arli hamanda buraenda mbabiho wafanya mna ika wahao. Walo limoshi wafanya mna ika wahao. Walo Paris wafanya mna ika wahao. Walo Marseille wafanya ainsi de suite. Yabo izora na lisozi hadili ranzi ale. Izora ndiso zamba ranzi ale. Shakari na uzia. Hauka sisi wasayari elewa waka ye mitume wafanya hazi hata wakahukubaliwa ni wanu washashi.
wakahuwaelewa wandu wa shashi swafi ye dalili mwishia ya ukanuhu hafanya mahamengo mahashihwi ya mbana ya punguza mengo mitano wandu wakawa mkubali wandu hao mengo minane tijina waili tijina wararu tijina mzima wazima yabo haruma muda wa mahashihwi ya leo sisi karotondi sambwana juzi ikeri rilemewe rabia ukayangari hontiu baka bajabadili handongo lazima rikazane ebenge watukufu garimpara ni hawinji hamade namna maishi ya emwananyasi barufu ya zamba ya ukaya vaparihana wanadamu wabali ya mwendo mdwaji na wanyomeni itundo mwendo rabadili ya ranzi 2018 ya tarjeru wa suili 2024 ngelazima abahari badilo mwendo ngelazima ribadili wo mwendo banu hubadili tihwamba hubadili zitendwa izo ndizo sisi rajikubalia kasi shababi mkombozi ranzori kombowe yensi si ufanye zitendwa si kartu haba bahira vuriza shekarambeze nongo siurudi ribaki shahondani juma hupanga juma hutwalia namna jerjuka ufanya hata zinongozi waswili halafu wasaya wokwarelewa wohamba haribala ngwa dharaulo haribala ngwa ubonilo haribala ngwa lapizi wao kinyume ya ukai ila namna ya hanza ripange haina mru hana yetamperama yahe heli ya kushinda hajeleza heli ya kuurongoa izo sonti pia kartuta harikubali rielewe vanu mimi ye mahaloniyo ne mahali msa yaloniyo ne mahabarufu yaloniyo ne mahabolto yaloniyo karna urezone sawa bo watukufu bo mabani hangu bo mazuki wangu wa siasa bo mazuki wangu wa IPDC bo mazuki wangu wa jua bo mazuki wangu wa Front Democratique bo mazuki wangu wa nsujua hindini ndani umuoti pia mazuki wangu mabani yangu wahebe parti za siasa na mtafadhali dingo hii ike nyenyi ndo mwalazimu mke masaji mridoelewa wanashe watu wanu ya ukaya riwarendi na hizi nji wanu sisi nde warenda zenai minti hamado wandwa jina wadungo ujawamba ukaya harowa na wanu waripua usheo no izo wamba upia ngwa una haki emana leo wataiha za ilmu za hao wajawazirumi ya Ufaransa shawatu uzirumi ya Komori iyo hasibabunda webo mwenye baraka hasibabunda webo mzimba hasibabunda webo mamadu hasibabunda webo bo fulani ya wizo mtuka uhana ya mima mtuka mbokuwa na wanu kwa tina haki ngwa una haki ya weza lazimu hindi kweli mimi mdu hazi mwenza akli lazima ni watengeleye nindina wamakinishe ni waeleze ya ukaya kweli balarika uone nai na mrisami hiba uwezo uo karcha kanuo shabanu abasainu ize fikira za hanyu zinu zinunde zenjema inunde namna ya lazimu rifanye ngarjo msaidiani fikira rimsaidiane zemvu rimsaidiane nembamba malinti timbabiti tiriloni yo ngarjo sana rimsaidie hiyo ndi heli mimi na kaufikiri shanje kaufikiri ya ukaya garjo bakisha haruma yezitwa za hize parti zatu ridoruma wandu weja haruma zezorozo sosio zinu au haruma ze forum wejawe sankido wana wanu wambe ukaya wao wajewiri wao pulefusheo ntone za jihiri za mdu jafahami haringondo ya shtaki barufu hizo ndugu jwamba wanadamu hamenda wo wewe leo fahami ngojuka hamba ukayomba bahanu sambia liyo wetu ndo wamwasulisha na wewe ndo mbungana da unamze wa hatu Mwenyezi Mungu namrehemu mzee Said Hasani mwende mwaka humfaria mwende ya voti azali yabo wetu ndo wamwasulisha bala gutuka uzihana yabo bo watukufu izo miyo ndena johanza wando mabani yangu wa mahamengo mirandaru na mitano mdoka marealisi mdoka wanadamu wa kweli mdoka wanadamu hambaze kweli shamtido anza wandu ho matsoni ye namna yenu ebenge ngamjo samiye katika mle manati humurongoa sha oskwale we nitika hanza njeni towe mbabi eza rijihiri maha omwaha wa 2024 rimambieni ya ukaya owandu wari hansi omba bahanuriliyo banu hatarjuru wasuliba habasa yehwambwa fahami yehwambwa mzimba yehwambwa Hamidu Karihila kangari jua uka Hamidu Karihila wonde fondateur wa SRC na SRC yode angamiza oyensi
ranzide makatiala hatarji rasuli ya basa ngarijua ukayafahami haka waziri wa hezi habari za ndani yabo wonde mwinyi diplomasi wonde akaulazimu ya kenge na zinu wandu ngwamba hari karne ntujwa indini ya kaulazimu kenge na uwanzani nge na ujamaa wa ushinda warifanyi liye taratibu waritowe harumenga maikaondo azali arisisa mzimba ndo mwana kambwa wono ebenge hezi taratibu hizo wao ndo wakama wakala haina sharia shavoti wa yabo wo mengoni mwa shivoti he sharia shiriwari lwa isho wo mengoni mwa shiriwari yabo wandu hamanda woti wanadamu rijojo wabulia ya ukaya 2025 tena waje wake jumahuri sankada waje wake jumahuri renda wandu tihindu ngarjoka tayari riulowa rife shagarjo uzamba ngarijo uzamba natali kimtiti nimwambieni ni wananyasi hususan dawebo mzimba daono wananyuho mlode mbeni mji mtukufu nazali wandaminanyi nimwambieni ukaya nyi watiti vraiment nyinyi watiti swafi maana kamtuelewe filosofia hangu wanandongo watiti wa udenda mwetota harini lahwa ekati lahwa mjuka ukana mana hindi gejuka unifibo ubunguzizia ndongo hindi rien du tout parce que eze taratibu za kimala hizo ndizo nando mbio njeni wanenizo ni jeni zibadili ya ukaya wa kesharia haina mtu jofanya dhambi shaba kesharia shahumhukumu shatindela tindeze taratibu za homo yenaji ya ho wakati wa madi mbamba mbaya hangu yote de vision lonio njakafikiri kama Muhammad webo mzimba ni mabani hao yo de vision mabakinio de vision ya ho wakati wa madi mbamba mbaya hangu ya ukana rilabe fulani na rilabe fulani pourquoi pour quelle raison na bo mdu amba husomo tibai husomo droit ngabo mahakama kama na damu alapizi wanaendea shtaki ya hukumlo ni mahakama hizo ndezembio si wasaya ndo nizo dokaya rije harumaya ila kutumu ya hatu karnaka huitoa shagarjo huipanga namna ikawa ngelazimu idunga neno wakati yonde namna ya revolutionary yonde namna bo mzimba raka ukulinda izo nizo raka ukulinda nizo ya ukaya wajaha habasa ulona letengwe wamboka wa mdu wa marengwe wambo wa mdu politicien wambo wa mdu wa hambazishilwa panga ye dembeni kausa ye dembeni lekeza ye dembeni uonise mbadali litaila ya uwezo shautibalieze fikira za madimbamba mbaya hangu ya ukaya ujeudo zinusizia harumwezi twa za hema intellectueli wa dembeni franchement c'est honteux lazima hurjeri mwambie ni rongo zizo bomzi angalia dembeni abasa rouso waho angalia ye dembeni bomzimba dauno wananyuho wa ushangiri yao ujuzi se hiyo ya ipangando ya ipanga ya homba Abdurrahmani Zubadu bomzimba wonde apange dembeni uonde apange dembeni hauka uonde worajuha sisi wanashewae rahunda biblioteki za pangwa ni Ibrahim Ali Mzimba na mdu wamba Hamza bomzi ipanu wewe gojoka ujaurambia ndogwindi gojoka ujawambia wadembeni ndongo indi gojohunda wana mwana hatu rawazaya watuhelewa mangabinga yondo ndabi ujei hujudu wa baziza shasisi kuna uribaziza bomzimba garjo hamba zekweli ebenge angalia abasa ye dembeni angalia dembeni bomzimba angalia mabango ya lo dembeni angalia ze foyers lo dembeni angalia ya lycée lo dembeni angalia ya poste medical lo dembeni angalia zenzia zilo dembeni angalia hizo zote pia na wakala na mbiemba hindu waifanya harume zindu hizo hukawaziri na mbiemba hindu waifanya harume zindu hizo conseiller juridique na mbiemba hindu waifanya harume zindu hizo mima mjuhambia sho nafanya harume zindu hizo bomzimba hiyo de kimwana wa mji wakati na rende aji ya huraji huishia ukatiriji huona ukatiriji ilonde la pange dendeni ya habasa mzee wa hangu zuki wangu Mwenyezi Mungu namnikeze mvu Abdillahi Usufa uone ya jaya ripanga wakati rilo watiti yarambia kai lazimu ya adaya mbao mahuyinu ribadili iyo ada ya kinamji hambage lazimu ribadili
rirenti hotinzaze mbeno pihema hombe ya maele shana riibadili rikubali si wanashewahe rihankuli ya ye fikra bomzi iyo eze mali za hea da iyo abasa haina mndu wanzo ya lole ya utende hapi hema huyo ranzi guitoma pesa habasa ranzi de mida iyo hatarjerwa swili ranzi 99 hatarjerwa swili habasa getolo uma pesa iyo ne ipangawe ye dembeni na nama pesa marwa jina ya heze mishumaha neze jao bomzimba iyo ndi namna ya mwanadamu ya ufanya taratibu yalekeze yenti yahe wontsona na topo shoni shani pange wala walona imlekeze zenrongozi juwe zifanyishie sha ti hujamdado tianyi fitina la ukafunya nina lawa banguri posheo nguri rongozo nai yopule fusheori wamba ubanunda mabanga wanzo mfanye siasa nganya haruma marengo ya siasa nam aswime mana yonde heli ya mwanamme kanga mabangu ya siasa njaparo jabanu na mpwani za nguoni njaparo jabanu na mvumbwani utotoni wa hanyu njaparo shami hujabanu tivumbua wa waziri waho wa udepite waho wa conseiller juridique waho ya ufanya bahi habasa ujo subie ya ukaya hari habasa ujo kaonda onde wafanye yo hamba ukaya le médecin après la mort ebenge watukufu garjuhana na ukaizizi abantu manari kahanza rijerito weza korohoni haruma muda mwinjira ubitsa ratushinda rabira banu rilamwe wana hatu rilamwe wana shewatu wadora mbuwa ya ukaya hata ze aya za Qur'ani haina mria saidi ya mngu urendo nai yabo wongu urendo nai hamandae nana ya zilibwa rijoka uziliba wala ya renda nai reto ziliba wala ya mshangiria yabo wana hatu mlode ndeni na mke hashiri na mrambu wendondo basi siri mwambia nikakarja iso to amaya ngasombioni maudu mdatu jojado amba ukaya banu zinuheni kutiba alaikumul qisasu kutiba alaikumus siyam yo haina wakati nyambi lwane mafundi ya ukaya kutiba alaikumus siyam rifarudhi warisfungetumu hardim Mwenyezi Mungu hamba kutiba alaikumul qisasu Mwenyezi Mungu harifarudhia rilive kiswa bani yotiheni yonde mana ramwambiani ya ukaya zenongo zinu ngelazima ndo zele wando ukayango toishia mwanzo jambo kaya garanzori bibie garanzo hawo ila ulana ranku ini wala heni abo Mwenyezi Mungu de mwenza ranku ini yengo fungo yetu murende boko ye aya itwandisa kutiba alaikumus siyam iriyaba ya kutiba alaikumul qisas sio sawa yabo kama tsatamba difference yabo wenge kwezi ngamduri samihi ngarjoenda na ukazavanu bwa tukufu rimwambia nikanywandu manjia yabo na mwanyise ye video inu iwaswili winji wa wanadamu Mwenyezi Mungu yarijalieke zendiyo renda zinu rijane marunda harumanti ya hatu rikemengoni mwasi huyaona aukayasi wasaya rekagarjoka huyaona rekakarnaka huyaona on s'en fout sha omwimu wa hatu riwale yembe unjema inu oharume zitwa za huwa hatu oharume zitwa za huwa juwa hatu maudu haina mwana mkomor yekaha juha shaya kubali ya ukaya ngeladhimu harume ntia hebwadoru milwa sharia shaya tijahado rohorwani wandu ya wabali ya uhenda haruma voti zitodunga sharia mana izozoka zambwa voti uo hamba msankado ngamumla honi ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.